Bwana Yesu nyumbani, furaha nyingi. Bwana Yesu nyumbani, furaha nyingi, furaha nyingi, furaha nyingi. Bwana Yesu nyumbani, furaha nyingi, furaha nyingi. Yesu ndani ya Baba, nyumba salama, nyumba salama, nyumba salama. Yesu ndani ya Baba, nyumba salama, nyumba salama. Yesu ndani ya Mama, nyumba salama, nyumba salama, nyumba salama. Yesu ndani ya Baba, nyumba salama, nyumba salama. Yesu ndani ya watoto, nyumba salama, nyumba salama, nyumba salama. Yesu ndani ya watoto, nyumba salama, nyumba salama. Tuombe. Asante tena mtakatifu Mungu unayekaa pahali pa juu mbinguni, jina lako lipewe sifa. Asante kwa kuwa umeweza kutusaidia wageni wetu na sisi kutupatia muda mzuri kama na huu kuweza kufika ndani ya kanisa lako litakatifu, jina lako lipewe sifa. Ndio maana tunaomba msamaha wa dhambi, makosa, takataka, ili damu ya mwana wako Yesu Kristo uweze kutuosha, nasi uweze kutusaidia kutakaswa na hiyo damu ndani ya kanisa lako hili, tulitukuze jina lako. Amen. Asante kwa kuwa watu wameweza kuja kwako ili waweze kukuja kupata yale ambao wanahitaji kwako. Baba, tunakusihi kila mmoja wetu uweze kumsaidia, kila mmoja wetu kwa jina lake uweze kumjibu kwa mahitaji yake, ili wakati tutakapojibiwa sisi sote tutaleta shangwe na sifa mbele ya uso wako. Amen. Asante kwa kuwa wewe ni mwema kila siku, kila sana, kila dakika. Tunaomba hivi kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Amen. Yetu ambaye ameweza kusaidia na ameweza kutufikisha hapa salama, jina lake lipewe sifa. Tunaimba wimbo mzuri ambao unasema hivi: Yesu ndani ya nyumba, furaha kabisa. Yesu ndani ya baba, furaha nyingi. Yesu ndani ya mama, furaha nyingi. Na Yesu ndani ya watoto, furaha nyingi. Amina. Ninakuja nikisema ya kwamba wale ambao walikuwa wakisema ni mafundisho ya wale ambao waliweza kuoana, si hivyo. Kupitia wimbo wetu ambao unasema Yesu ndani ya mama, Yesu ndani ya baba, Yesu ndani ya watoto, ni kusema ya kwamba mafundisho haya yanahusu kila mtu na umri yake. Amina. Fundisho letu la jana lilikuwa likituambia ya kwamba usiweze kufanya uchaguzi kwa kuweza kupenda umbo tu ya mtu ambao umempenda. Kwa kuwa umbo lake likabadilika, utamtia nje. Kwa kuwa umbo lake likabadilika, utaachana naye. Lakini ukampenda upendo wa dhati, ijapokuwa anaweza ugua, ijapokuwa anaweza fanya hata ajali, umbo lake linageuka, utampenda tu hadi mwisho. Amina. Ndilo hilo lilikuwa fundisho letu la jana lizuri sana, ambalo liliweza kutuambia ya kwamba tupendane vizuri, ili shida ikakuja kwa mwenzi wako
uweze kumpenda mpaka kufa. Amina. Fundisho letu zuri la leo linakuja likisema hivi. Fundisho letu nzuri la leo linakuja likisema hivi. Kimbia shimo hili, nukta mbili. Kimbia shimo hili, nukta mbili. Tufuate ambayo inafuata pale nyuma ya nukta mbili. Kimbia shimo hili, epuka kama ukoma ndoa ya wasioamini. Kimbia shimo hili, nukta mbili, epuka kama ukoma ndoa ya wasioamini. Tumeweza kuimba wimbo wetu ambao unatuambia hivi. Yesu ndani ya baba, furaha tele. Yesu ndani ya mama, furaha tele. Yesu ndani ya watoto, furaha tele. Itakuwa furaha tele wakati Yesu anakuwa ndani ya baba, nyuzi ya pili. Anakuwa ndani ya mama, nyuzi ya tatu. Anakuwa ndani ya watoto, ile nyuzi ndogo ndogo ambazo zinaunda hizo nyuzi mbili, zikija zikifungana kwa hiyo nyuzi ya kwanza kubwa ambao tuliweza kujifunza siku ya Sabato, furaha tele ndani ya nyumba. Amina. Furaha tele ndani ya nyumba. Amina. Ni kwangu sasa mimi mama niweze kumkaribisha Yesu ndani yangu kusudi niweze kuleta nyumba yangu kuiongoza kwenda mbinguni, kusudi niweze kuwa yule ambayo nitaamini ili nyumba yangu iweze kuongozwa na Yesu. Amina. Wageni wetu na nyinyi paka pale hatujasahau, na ninyi mkemwamini Yesu mnaenda mkafungana kwa hiyo nyuzi ya kwanza kubwa, na nyinyi Yesu anakuwa ndani yenu. Wakati mtaamini, mtabadilisha nyumba ambazo mnazitokea ndani. Amina. Mtawaleta kwa Yesu, na kisha safari ya kuziongoza hizo nyumba mbinguni inaanza pamoja na sisi ambao tuko ndani ya kanisa hili na wageni wetu ambao waliweza kututembelea. Amina. Wageni wetu, mkiamini Yesu, nyumba zenu zitabadilika. Mkiamini Yesu, nyumba zenu na ninyi mtaanza kuziongoza kuelekea mbinguni. Mkiamini Yesu, si kusema ya kwamba mimi ambao niko mbele yenu tayari mimi ni mwaminifu, tayari mimi ni mkamilifu, tayari mimi kabisa nimeshakuwa kwa mstari ule. Hapana. Ndiyo maana sisi sote tunakuja hapa ili tuweze kupata nguvu kwa Yesu kusudi tuweze kuwa waaminifu. Amina. Asante sana kwa kuweza kukuja hapa. Siku ya Sabato tulisema hivi, wakati ambapo najielekeza mikutanoni, wakati ambapo naenda kuomba pamoja na wengine, wakati ambapo hautachoka kukuja ndani ya mikutano hii ya juma mbili, utakukifunga zile singa zako vizuri kwa hiyo kamba ambao ni kubwa, ambao tuliita nyuzi ya kwanza, yani Mungu. Ndiyo maana siwezi kosa kuwashukuru ninyi ambao mmeacha kazi zenu, ninyi ambao mmeacha vyote ambavyo mngefaidika navyo kukuja hapa ili mimi na ninyi tuendelee kufunga kamba zetu kwa hiyo kamba kubwa, yani ni Mungu. Na kweli ninawahakikishia ya kwamba ule Mungu ambao unatafuta hata kuacha vile. Amina. Ule Mungu ambao unafuata, unakuja kumtafuta, unaacha yale yote ambayo yangekufaidika, unasema hapana, na mimi acha niende nikutane na wengine ili na mimi niendelee kufunga hiyo kamba yangu kwa hiyo kamba kubwa ya Mungu. Amina. Asante kabisa kwa kuweza kukuja kutusaidia. Wakati mnakuja tunatabasamu, wakati mnakuja tunafurahi. Siwezi nikaambia viti, hapana. Na Mungu alisema ni vizuri kusherehekea pamoja na wengine. Amina. Asante kwa kuwa mmekuja. Na sasa fundisho letu linakuja likisema hivi, tuamini ili nyumba zetu tuweze kuzileta kwa Mungu. Jiulize, kwa mfano mimi nina mume ambao anakuwa ndani ya dini lingine. Siseme kama dini zingine ninaziambia vibaya, hapana. Lakini wakati mimi mke siungane na mke wangu ndani ya
na woga ya kuweza kumwambia mume wangu, wamesema tutoe hivi. Ijapokuwa yeye naye alipata matangazo mengine ndani ya kanisa lake. Lakini kama Mungu alinisaidia, Mungu ananiokoa, Mungu ananionyesha Yesu atanibadilisha, na ile ukoma ambayo ninakuwa nayo itakosa, inaisha, na kisha tabia zangu nzuri zinaweza zikamlete mume wangu ndani ya kanisa, na kisha tunakuwa tukiomba pamoja. Amina. Ni kusema ya kwamba mimi mke nyuzi ya tatu, nikiwa na ukoma fulani ambao tumeweza kusema watanikimbia kwa ajili ya ukoma huo, nikimpokea Yesu kikweli kamilifu, atamaliza ukoma ule, na ukoma ule utaacha wananikaribia pale ya kunikimbia. Amina. Pale ninaenda kuelekeza kwa vijana wetu. Niliwaambia ya kwamba mahubiri haya, majuma haya mawili, si ya waliounga ndoa tu, lakini ni ya watu wote. Tuone waimbaji, mimi ni msichana ama mimi ni mvulana, mimi ninaimba na wengine, lakini nikiwa na ukoma, wakati mmoja wetu atatafuta mchumba, atanikimbia kwa ajili ya ukoma, hiyo tabia mbaya ambayo ninayo, anaenda tafuta mwingine, na akishaenda tafuta fasi nyingine, mimi ambayo nilikuwa nikiimba naye ndakuwa nimekimbiwa kwa ajili ya ukoma ambao ninakuwa naye. Lakini ningekuwa na Yesu ndani mwangu, ataenda kivunja zile tabia mbaya ambazo ninazo, ataenda kizivunja ngambo na ngambo. Na wakati ambapo majamaa yataketi tunatafuta msichana, minafika umri ya kuweza kuoa, anaketi na jamaa, wanasema tuende ndani ya familia gani? Familia hii hapana. Wale watoto ambao wanakuwa ndani wanakuwa na tabia ya hivi na ya hivi na ya hivi na ya hivi na ya hivi, hapana, hiyo familia. Unaenda pembeni kwa sababu ya ukoma ambao unakuwa nayo. Sijue kama itakuwa aina ya tabia gani ambayo itaacha ndani ya jamaa hile. Tusiende tukatafutie ndani, kwa kuwa wanakuwa hivi, kwa kuwa wanakuwa hivi, kwa kuwa wanakuwa hivi. Tuwaze ingine jamaa. Tazama, wewe unaketi kwenu na familia, haujui kama wanaeketi kwa ajili ya kutafuta mchumba, wanaanzia kufamilia yenu, kisha wanatia hako hivi kistari, hatuendi ndani ya jamaa ya papa Uziele, kwa kuwa wale wanajikamata vibaya, wamenikimbia kwa sababu ya ukoma wangu. Lakini mtoto wetu, msichana wetu, mvulana wetu, tunakuja kujifunza leo, wakituambia kimbia mbali kitu ambacho kinakuwa kama ukoma, ukimbie mbali kwa sababu ni shimu mwaka bambi. Sasa tunakuja tukiambiliwa leo hivi, tabia hizo mbaya ambazo zitaacha wanatukimbia kama ukoma, kupitia fundisho letu la leo, kupitia Roho Mtakatifu, kupitia Yesu ambaye ameturuhusu tukate hatua tufike hapa. Tumuombe Mungu aende kivunja tabia zangu mimi ambazo ninakuwa nazo, kusudi wakati wataketi familia fulani, kusudi waweze kunitafuta ndani ya familia langu, wakute Yesu amekatakata hizo zote, wakute Yesu amekatakata hiyo ukoma, wakute kweli kabisa ndani ya familia ya Uziele tunatia vema. Tunaenda kumkamata ule msichana wa mule, tunaenda kumuitika ule msichana wa mule, kwa kuwa Yesu tayari ameisha kumkatia hizo kamba ambazo zilikuwa zikiacha wale wengine. Wanasema hapana, nakuwa na tabia hii, lakini kwa kuwa umempokea Yesu, lakini kwa kuwa umekuwa ndani ya Yesu, lakini kwa kuwa wimbo wetu unasema ndani ya watoto Yesu salama, utatiliwa vema, na kisha processus ama mipango ya kuweza kukuchumbia inaanza, kwa kuwa walitia vema. Amina. Kwa kuwa walitia vema. Amina. Kwa kuwa Yesu yule ambaye uko nakia mtafuta hapa
ameruhusu kamba zote ambazo zilikuwa navunja, na kisha wanaenda wakisema vema, ndani ya familia hii tunaweza kupata ndani msichana ambaye anastahili kukuja kuunganisha jamaa hizi mbili. Niko na neema kubwa ya kujua mama fulani ambaye leo ni Adventiste, lakini historia yake ya mbele tunaenda kuichangia pamoja na ninyi. Ni kusema Yesu anaweza. Amina. Yesu anaweza. Ule mama kwao akingali mtoto mdogo walikuwa wanachuuza pombe. Soko kwao ilikuwa nakuwa siku ya Sabato, soko kabambi sana. Wanaenda tafuta pombe siku ya maandalio. Wanasomba hata mabido hata 10, hata 15. Ile siku ya Sabato wanaujisha pombe inaisha. Lakini na watangazia ya kwamba Yesu anaweza. Ule mama leo ni Adventiste. Amina. Na japo alikomaa ndani ya familia ambao waliishi kwa pesa ambayo ni pesa ya kasiksi. Huku wanaita nini huku ngambo wa mai? Mchibwe. Waliishi wakichuuza mchibwe, waliishi wakiwalipia shule ndani ya mchibwe. Lakini kwa kuwa Yesu anaweza kukata yale yote ambayo yanaweza acha wanakukimbia, kukata ile ukoma, Yesu anaivunja na damu yake. Leo ni Adventiste. Amina. Alikomaa hivyo. Kila siku ya maandalio walikuwa wakienda kusomba, kwani ilikuwa sawa vile bido 12 siku ya maandalio, kusudi waweze kuujisha siku ya Sabato. Akanehemika sasa kwa ule Yesu ambaye hashindwe. Akapata mchumba ambaye ni mchumba Adventiste, akabatizwa. Alikuya amini, akaamini, akapata mchumba, na yule mchumba akaenda akafunga naye ndoa. Na ndoa hiyo ilipitikana hapa ndani ya kanisa la Maranatha, wakati ambapo walikuwa wangali zamani ndani ya Bashe. Wale ambao watakumbuka ni wachache. Bashe ilikuwa pale Kabashe, na kuna waka na wakimbizi kale Kabashe. Ndiko kale ambapo ule msichana alilungia ndani ya kanisa hili la Maranatha. Amina. Akafunga yake ndoa, akapata bahati yake. Mungu akamtosha ndani ya ile mchibwe, akamuleta pahali ya kukua na jitayarisha kusombana na hayo mabido ya mchibwe. Leo anajitayarisha Sabato. Amina. Leo anakuwa mwenye kujitayarisha Sabato. Ndio anaweza kaanguke mkizi ya kujitayarisha Sabato, lakini jambo la muhimu ni kwamba leo naye alibahatika. Yesu alimvunjia ile ukoma ya mchibwe, akamuleta ndani ya kanisa ya Adventiste hapa kwa Maranatha. Na kwa leo ni Adventiste, pahali ya kusombana na ile mabido ya mchibwe. Leo anajitayarisha sombe, anajitayarisha maragi siku ya maandalio na siku ya Sabato, pahali ya kuujisha mchibwe. Anashida kepata neno la Mungu. Amina. Ni kusema ya kwamba na wewe ukaweza kuenda kumiguni kwa Mungu. Yale yote ambayo ni ukoma yatakatwa na damu ya Yesu Kristo. Nitawaambia habari njema. Ule msichana ambaye ni mama leo ni mimi ambao ninasimama mbele yenu. Amina. Ni mimi ambao ninasimama mbele yenu. Tulikuwa tukiujisha pombe kwetu, tukisomba mabido, tuko watoto ya kasiksi ya mchibwe. Lakini Mungu ambaye anatupenda, Mungu ambaye anakupenda, tizama leo ninaweza enda usasome, ninaweza enda usamaragi, nikijitayarisha Sabato ya Bwana, pahali ya kubeba mabido ya mchibwe. Amina. Wale ambao watakumbuka, sijue kama papa Gayo iko wapi, atakuwa temwe. Nililungia mkabashe mule, na mkirudia ndani ya kitabu ya kanisa ya Maranatha, mtakuja kukuta kama mimi ni mojawapo wa ndoa za kwanza. Amina.
atafanya amina. Na wewe atakufanyizia ile amina. Si kusema mimi ni Mungu mara moja nimekuwa mtakatifu, lakini mfano ile ni kusudi iweze kukukaribisha. Kumbe na mimi hii shida ambayo ninakuwa nayo, Yesu wangu, ninakuja mbele yako, unioshe, unisaidie ili na mimi ukoma huyu utoke. Amina. Kama aliweza kwangu kuniachisha hiyo bido ya mchibwe siku ya maandalio, na wewe atafanya kwako. Amina. Na wewe atafanya kwako. Amina. Ile shida ambayo nakuwa nayo, ile ukoma ambayo nakuwa nayo, kama nafikiri na mimi nilikuwa na kusomba mabido ya mchibwe, na wewe atakutengenezea. Amina. Mungu wetu ni mzuri. Iko naona kila mtu anakujua kwa jina. Nywele zangu anazijua hesabu, kuongeza nywele zenu. Hata na hawa watu wote ambao hawako hapa, Mungu anajua hesabu ya nywele zetu sisi sote. Amina. Ni kusema shida yako anaijua vizuri. Amina. Shida yako anaijua vizuri. Wewe tu ni kukata hatua. Unasema sasa mimi ninaenda kujifunga kwa hiyo nyuzi ya kwanza ambaye ni Yesu, ambaye ni Mungu. Kisha ninachunga mapenzi ya Mungu kusudi ukoma wangu auoshe. Amina. Kusudi mizigo yangu ambayo inanichoma na mimi aishushe, kama vile alifanyizia wengine, kama vile alimtosha Yusufu ndani ya prison, akaenda kamfanya ministre, na wewe atayafanya. Amina. Na wewe atayafanya. Amina. Kama vile Danieli na marafiki zake, wakati ambapo walikuwa ndani ya tanuru ya moto, waliwatupa ndani na ni wawili. Ule Yesu ambaye alionekana waine, na wewe ni wako. Amina. Na wewe ni wako, atakusaidia. Hautalungula na ile ukoma ambayo inakusumbua. Hautalungula, kwani nao hata nywele haikulungula. Kwa nini? Yesu alikuja, akaenda nao, akatambaa nao ndani ya moto, akatambaa nao ndani ya moto. Hakuna hata nywele yake ya mtu mmoja ambayo iliweza kulungula. Amina. Na kisha hapo mfalme akasema, hatukutupa ndani watu watatu? Ndio mfalme. Sasa ninaona ule waine anakuwa kama mwana wa Mungu. Amina. Ndio ule ambao umekuja tafuta hapa kwa saa hii. Ndio ule ambao tutatumika pamoja ndani ya mawiki haya mawili. Ndio ule ambao atatusaidia. Ukoma wako na wangu havikutani, lakini anaweza. Amina. Lakini anakujua. Amina. Lakini yale yote ambayo yanakusumbua, yale yote ambayo yanakuchosha, yale yote ni kweli yanashindia huo moto ambao wa ndugu marafiki wa Danieli walikuwa ndani? Hapana. Haishinde hiyo moto ambao waliwasha mara 7. Haishinde ile moto ambao waliwawashia. Niwaambie habari njema. Wale ambao waliwanyangua kuenda kuwatupa ndani, wakawatupa hivi, miali ya moto ikawalunguza, wakakufa hapo hapo. Amina. Ni kusema ya kwamba na wewe ukubwa wa shida yako Yesu anaweza. Kukua unatafuta kuamini, kwa kuwa imetuambia hivi, tusiweze kufunga ndoa na wale ambao hawaamini. Kuamini si kusema mimi shuni kwa hapa tayari mimi nimeamini. Hapana. Lakini wewe kata hatua, wende kwa Yesu. Ndiye ule ambaye anapana kuamini. Ndiye ule ambaye atakuwezesha kuamini. Ule ambaye ataweza kukata hatua, anakuja kwa Yesu, atapata ile uaminifu kamili, na ataendelea kupata nguvu ya kuongoza nyumba yake kuweza kuibeba mbinguni. Amina. Nani ambaye atatusomea shairi ambalo tunakuwa nalo hapa? Kumbe na kuamini kutoungana na wale ambao haamini naandikiwa ndani ya Biblia. Wakorintho wa pili, nani ambaye atatusaidia kwa usomi? Wakorintho wa pili 6 mstari wa 14 mpaka 17.
Wakorintho wa pili 6 mstari wa 4 mpaka 17. Tusomee, karibu mchungaji kama umefika hapo. Wakorintho wa pili 6 mstari wa 14 na wa 7. 14 mpaka 17, samahani. Msifungiwe nira pamoja nao wasioamini, namna isivyo sawa sawa. Kwa maana shirika gani ni katikati ya haki na uovu? Au upatano gani ni katikati ya nuru na giza? 15. Na Kristo ana upatano gani pamoja na Beliali? Au yeye anayeamini ana sehemu gani pamoja na yeye asiyeamini? Tena hekalu la Mungu lina mapatano gani pamoja na sanamu? Kwa maana ninyi ni hekalu la Mungu aliye hai. Amina. Kama Mungu alivyosema, nitakaa ndani yao na nitatembea katikati yao. Amina. Nami nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu. Amina. Asante mchungaji wetu. Na ndio maana tumekuja hapa. Tumekuja kumtafuta. Kama tuliweza funga nyira zamani na hatuyaamini, tumekuja hapa kusudi aweze kutuwezesha tupate hiyo neema ya kuwa waamini, ili tuachane na yale ambayo yatakutukataza kuja kwa Yesu. Niliwaambia ya kwamba mimi Mungu alinisaidia vingali vingi, lakini Mungu atanisaidia. Nilikuwa nikibebana na mapombe siku ya maanda, na wewe atakushindania yale ambayo yanakusumbua. Wewe yalete tu kwa Yesu, kwa kuwa nuru na giza haviambatani, nuru na giza havikamatani. Wakati utakuja, yeye ataenda kikusafisha ili uweze kuwa nuru, mtoto wake. Amina. Ili uweze kuwa nuru, na kisha giza ile ikimbie, kama vile mimi mabido ya Kasikisi tayari imekimbia. Amina. Hata na kwetu leo wote si Waadventiste, lakini Mungu ashukuriwe, hakuna yule ambaye anauhisha pombe. Amina. Ijapokuwa bado hawajakuwa Waadventiste, lakini wadada yangu wote, hakuna yule ambaye angali na ile uchuuzi wa pombe. Wote wamekamata kazi nyingine. Ni kwako sasa, na wewe tembea mzuri na Yesu, amini Yesu, kusudi hiyo nyira ambayo ilikuwa ikikuonekana hako, ile kukua ya kwamba umefungana nyira na yule ambaye si Mkristo, na yule ambaye hayaamini, na yule ambaye hayamjua Yesu, hiyo damu ya Yesu na wewe ivikimbize kabisa, kama na vile na mimi nilipona bidoa Kasiksi. Jiulize mama yangu, jiulize dada yangu, ukuwe na neema kidogo wala ukuwe na bahati mbaya, uweze kuwa muamini fulani na mume wako haiko muamini moja pamoja na wewe. Watoto ambao Mungu atawapatia watakuwa wa dini la baba, watakuwa wa dini la mama. Ni shida kabisa. Mungu atuwezeshe ili hizo zote ambazo zinaacha tuamini pamoja, hiyo tabia ambayo labda mimi inaacha mume wangu mpaka pale shida yangu siamini naye, mimi ninakuwa na shida ya kusema mume wangu mimi niko ndani ya kanisa lakini yeye haiko ndani. Tutaomba Mungu, wazee wetu watatuombea ili ile yote ukoma ambayo inaacha inakuja vile iweze kuondoka, ili sisi sote tuweze kuwa tukiomba pamoja na watoto wetu. Tusiwaanze kuwapigania, nyie mkie ndani ya kanisa langu, naye anasema na nyie mkie ndani ya kanisa langu, kuna kuwa vurugu pale. Lakini wakati Yesu atakuwa ndani yangu, na Yesu anakuwa ndani ya watoto, na Yesu anakuwa ndani ya baba, nyumba hiyo itatembea kwenye zile nyuzi tatu, na Mungu ataendelea kuwabariki. Amina. Amina. Kwa kuwa tumekuja kumtafuta ili waweze tena kutufunga, ili aweze kutufuma kwa hiyo nyuzi yake ambayo tatuwezesha kusudi tuweze kuamini pamoja, ili waweze kutuwezesha kusudi nyumba yangu leo Mungu aone ile ulemavu yote ambayo inakuwa ndani ya ukoma, aweze kuikatakata tangu leo. Nyumba yangu na mimi iweze kusherehekea, iweze kuanza safari, iweze kuendelea
ili mimi na wewe na jamaa zetu tuweze kupata nguvu ya kutoka mbinguni iweze kutusaidia kuziongoza nyumba zetu kwenda mbinguni. Haizuru unakuwa mfupi, haizuru unakuwa mwenye pesa, haizuru unagonjwa nini, haizuru na ulemavu fulani. Kwa Yesu, yeye anatuona sisi sote sawa sawa. Yesu yeye hana kusema mulete pesa tunaenda Canada, mulete pesa tunaenda Burundi. Kwa Mungu ni kila mtu na ginzi iko. Kama hauna pesa wewe kuja kwa Mungu tu. Hakuna kulipa hata transport. Wewe kuja tu kwa Mungu ili Mungu aweze kukushindania, ili Mungu aweze kukusaidia, ili Mungu aweze kukuponya ukoma ule ambao unaacha mimi wewe hatuende kuamini kwa Yesu. Haizuru uko kilema, haizuru uko mfupi, haizuru uko mwekunda, haizuru uko mnene. Yesu yeye anatupokea sisi sote sawa sawa. Ni kwako tu kujitoa kukuja kumtafuta kama vile umekuja mtafuta leo. Kama vile mmekuja mmejitoa kumtafuta leo. Sasa Mungu wetu aone hiyo mioyo ambayo ilishononeki kisema leo ninaenda ndani ya kanisa, ninaenda miguuni pa Yesu, ninaenda kwa Yesu ili Yesu anioshe niweze kupona ukoma hii ambayo inaacha wananikimbia. Yesu iko hapa, Yesu iko tayari, Yesu ananichunga, Yesu ananinyoshea mkono na wewe anakunyoshea mkono ili uweze kuja kwake, na ile ulemavu yako yote ambao unakuwa nayo atakuponya, atakusaidia, atakupa nguvu, atakuwezesha, atakusaidia ili na wewe ukate hatua ya kuweza kusema nami jamaa langu ninaanza kujifunza kwa Yesu ili niweze kuifikisha mbinguni. Amina. Nami tangu leo ninaanza kujifunza, nimekata hatua kwa kuwa wamesema watakukimbia kwa ajili ya ukoma, lakini Yesu wetu atatusafisha na damu yake aliyomwanga Golgotha, na damu yake aliyomwanga msalabani, ili tuweze kuoshwa na damu ile na ukoma wetu uweze kuanguka chini ya msalaba, ili tuanze safari mpya ya kuweza kuzileta jamaa zetu kwa Yesu. Ya kuweza kuzileta jamaa zetu kwa Yesu. Ukue kijana unaweza kuniongoza mimi mama yako kwenda kwa Yesu. Ukue kijana mvulana hivyo hivyo. Ukue mzee, ukue kilema, wewe tu tangaza hiyo injili. Wewe tuenda kwa Yesu na Yesu ule atakuwezesha, na wewe ukue na nguvu zile za mbinguni ambazo ziliacha Yusufu anatoka ndani ya gereza. Amina. Ambao zilisaidia wale marafiki tatu Shadraki, Abednego, na waweze kupona ndani ya moto. Huo moto wako Yesu anaweza. Amina. Hiyo moto ambao unakuchoma Yesu anaweza kuiregeza, na kisha watu wanashangaa kama vile mfalme aliweza kushangaa. Alisema, je, tulitia watu 3, ninaona 4. Ule 4 ni Yesu ambaye atakuponya. Ule 4 ni Yesu ambaye atakusaidia. Ule 4 ni Yesu ambaye atabeba mzigo wako ambao umekuchosha, kusudi na wewe uweze kufunga nyira na wale ambao wanakuwa wa Kristo, kusudi uweze kufunga nyira na wale ambao wanaisha tayari kuanza kupiga hatua ili waende kujifunza Yesu. Wanaanza kata hatua, na wewe sasa na mimi niweze kuanza kukata hatua ili ule Yesu ambaye aliwashindania ndani ya tanuru ya moto, ili ule Yesu ambaye alimfungua Yusufu ndani ya prison ama gereza, na wewe atakushindania yale yote ambayo yanakuchosha, yale yote ambayo yanaacha ufike kwa Yesu, yale yote ambayo yanaacha labda mwenzi wangu ninamfunga kusudi aweze kuja kwa Yesu, labda ile magumu yote ambayo unayo inaacha kweli kweli aujifungue kukuja kwa Yesu. Yesu anaweza, atakutendea kama na mimi aliweza kunitendea. Amina. Atakutendea kama na vile mimi ninaona ya kwamba nilipona
bido ya mchibwe, na wewe mchibwe wako ambao unakuwa nao Yesu atauteketeza. Amina. Yesu atakuwezesha. Amina. Yesu atakuwezesha. Ile mchibwe ambao wewe ni yako haifanani na yangu, na ile ambayo leo inanichokesha nami sikusema nimeisha tayari, na mimi ninaamini ya kwamba na mimi atanishindania tena, na mimi atanishindania tena, na mimi ataniwezesha tena. Yale ambayo yananisumbua, Yesu angali ule ambaye nilishindia bido ya mchibwe, atashindania na yengine yote ambayo inanisumbua. Na wewe hivyo anakujua kwa majina, anakujua uko wapi, anajua sehemu ambayo unaishi ni wapi, anajua hiyo shida vizuri sana kukushindania wewe. Amina. Anajua vizuri hiyo shida ambayo unakuwa nayo, anaifahamu vizuri. Wewe chunga tu muda wa Bwana ukiwa miguuni pake. Wewe chunga tu muda wa Bwana ili uweze kuunganishiwa, uweze kuacha hiyo giza ambayo haitaambatana na Yesu, ambayo havitabanana kabisa. Yesu akuwezeshe uweze kuviacha ili mimi na wewe tuweze kuwa waamini wa Yesu. Amina. Tuweze kuwa wale ambao tunajikaza kupanda mngazi wa kuweza kutufikisha mbinguni. Mungu wetu ambaye ni mwema, Mungu wetu ambaye anakuwa na nguvu, Mungu wetu ambaye anakujua kwa majina, Mungu wetu ambaye anajua familia yako vizuri, atatuwezesha, atatusaidia, na kweli kabisa tutaona tofauti ndani ya maisha yetu wakati ambapo tutaambatana na Yesu yule. Wakati ambapo tutaambatana na yule mwenye nguvu ambaye atatushindania ile ukoma ambayo inatuchosha, ile ukoma ambayo inaacha tunafunga nyina na wale ambao wasioamini. Atatushindania na ataiteketeza, maisha yetu yatabadilika. Mungu wetu atusaidie, Mungu wetu atuwezeshe, Mungu wetu atukaribie, Mungu wetu atuamshe pale ambapo tumeshindwa, ili tuweze funga nyira na yeye Yesu wakati atakaporudi, mimi na wewe tuweze kumlaki mawinguni.